Lucy Apolot ne sadio peko to Atumunak kalwa chamu tuwe worolo ashoma na ko technical. Bora se unanga bune kaidonya chala. Abwe nga wanyo kawangi na bumbi chune ja uteni. Na abwe nga asesena burimbe kadu mga ka chala na pero nga ibu kino kito ino rokosi. Pero nga ibu kino rokosi ni peni. Osedo nga na maniki ni bweni to nga pero nga dundi kapuna ajari yangu. Akote nga Esinyikoikin na ori akoya uti duwe. Asumsini kapani. Yongoda na pane nerana. Adautu musunia fo adumuna nga koiki. Apa upakia chien lwa potu nyiko kisasyoman Kitono University kese dakto sa papulai konyo mamikinto sa swamisho Albert Rone elo pesoroti gaments koraida emeda una nikotoma shoma ka technical nesabala be kotoma technical imamei agwelegwilito ya swamisho upenda ngetunga ndara sebe okoka domote degree lo asomo tan domote diploma asomo tan konye erota mo asomo baka onsalem nikamna nagwel na asomo konye itunga lisho msa kana technical ina kitu na eduke ketogo mambe bala be ja lemu ni kapul anadu mona som era ne sebeta ata ja na ke som kati itu joko yita parsone covid itunga lo abaka adonyoko lo abaka duko lo abaka makanikan poti yakta som sineke konye itunga lo chengu kira abaka ba iboyore lale namba lo itunga lo shomito so mamikinto za swamisho Esther Achen eshana kinan suroti gamins nada abonge takashomana o technical nesi apata nikiadumu na swam koto mashoma na technical neda kwa ni director ekaleke adumutu mwade skill yeni anu wada jana kini tungalo wakinga ashani kini duwe adukeza adumune skill yeni anu adumu ngare ne kes iti alosit aloste amota swamsini ofisi ninyo kwaen alisko edumiko ke skill elosingesi kingange no pukoreke hoteli bekare restaurant odumunike kapunu konyalo marai shana kinidwe kane kosoruti gamets nesima merai kano alwesho mitos konye erai kangun lwejas kapirianud na de perokesa isikapekin esisiaka lwejasi adakta popula kwa perota som mamsi kotobu ko ko ansole perota sa som ara yata popula yare mamete konyo jira tana som na ri loto teli ko duet ngange na alama ro garaji alama radi mamingista popula ngista asom ne perota na asom wallahi Akwapinu Apollo kwa pena China nepeka Japan kesa Apollo Rose kotoma kirono isingareniti ashomana etatai. Shimingane kadopeti kwa jebe kana na somi cholongo etada ai bubebati abun kakarlo sodi labun kwa no kalo yari kini kwa ningo kere abun esima samna na le bosake tonga. Twan le bale be technical ai tonga libiroro. Mama ke ko yo mo ejo. Kono sa bon kina o ejo. Ido ara jere ko dalimu no kwangene otia bereke togo ola shege no na pit ojala ka nyamada olimu ko ndesbe tonga lo technical no meajo kisi kede kwa na kim na ekipie na ada dolo chalo luipo itonga luisoma to sakirono etatai neskone pada na kini adumu ne ponelo jared na arai perota somi sirigin ko just mo chalo ikech Godfrey Ojore TV East Kumi